Uba marbo dekar mendagasngi ke kawai tarik unailar ulapan Chipen Shai na Assistant Commissioner jaga FSSAI halor ke jing betha banta yet yong san po persen yaki dukan dedo ki padan hakaleng ke surok shnong. Ula kerpa de ketenat FSSAI bakanam tliatan ke nong dedo. Lo kenok ru bakane gade namar badan ke kunhun jugi bar jela ki bela ai da ke PIL persya halor ke rukom dedo haga jela da ke bakado ba ke assignment. Habaya Grand baka Assistant Commissioner kong DBS Mukim kalong baka daw bapelong yakibin betha tab yet yong kalong ban onra ke jing tenan baka jing ko jing soba kalong baka ne ke jing betha katrikam lang hakaleng ke jela Ali nadu na mau keruat ngilali ya ke Riboy district ngilali ya ke East Kazils district haka jingken jonga ngala cross la kumno ya ke ars pa nyo pauteli ki dukan ngilata ngilali abun ki benta haka jurisdiction jonga ngila ya kata kabadang sa inga bangan le kalong ya ke Eastern West Kazils district kabang chen ngin sa le ikata di baru hikin haban le kumjui na benta ka mo in the interest of public health mo ni ong naman taka kwat ka kya langjong baro but kumju ro ka jing bet jing biang langjong kitu kinong bam nung di kinong di ro kumju ting kinong di jungi ki klet no pan ban yala di swa ki perkhat swa no tang ki customer mo tien ri ki de ruban perkhat ba ka health jong ki kalong kabadon kam hadu kata tinang kata daw pin syamba ni advice kiru bakin haban le ki medical check up na ka po nang ban tip ya ke health condition jong ki subo mentala da ki nong di do kham tam e ki song hang tu le si ki don ke jing sitom ka ba la ban penbit bat ki wei pat ta kamut leng ba ka tu ka do ka ba ki ta kala ban wan ra ya ka penbit jing pang sa ki wei pat ki customers jong ki kan ni ka bu e ka jing e ka ba kra ki ti ki de ban le regular check up na ka po kenang ba kanum don kanu jing mai ki pat nong ba ti ka do kham tam e ka de jing bam ka ba wat ka ba long ni Kenya ka ba ka de ka high risk mo ka bu e abuan ra e ka jing ma but kumba nyo po persen e na ki jing pang ki ba don na ka met ubri ki laban mi na ka do namar ka do ka long ka ba tan chibun ki kyang jing pang kham tam bar kom di ka kom wang mo ka la da kam long ka ba bet ka ba biang la su plate leng hang leng krang bom tu kan ni ka long ka ba men sa ti na ka daw ki don ka ban le sendong hagar kom ka ba dei kenang taru pa de ki don kam ru ban pen itu yang la de da ka ba kin don ya ki license ki pa ka baro kinong di do baro i kinong di marba madi kidon kamban ban sim ya license na po ka department jungi ka ba ya ka food license ki nang bakin na ban identify mo ikini tikani ka license ka de ka legal permission ka bangi itu ya pi ya ka rukam ya ka kam ka ba pipitre mo te ki de ban sim ya ni ka kabu ban wan chakmat ban le ya ka license pidi ban song tho shwa nang kong e ba ka don albenta ka yo bat karut surok kitu ki bedon hayo ki la ban subu tang de ki jar ki pakai ya tu kami jong ki pakai dedo but kitu ki ba di harut surok ki de ban ta da yet but kenang ba kanum kta ya ka ni ka jing yo i palat ba ka do untuk ki haban ta la kun menuru ka film ka ba yong ka bala man 50% ya kadon kata ka PIL ngam tip ya kata ba de na nga suyo i kat kum ke hukum na ka high court ni i ba kadon kata ka PIL tenri ka i ka PIL Pat kumno ki ayu kata tengah ngam tip. Deka PIL ka dot. Katu ka group pi pilati bi kau Gian Foundation ni kai katu. MP kan kata ni na ta film. Kanong kata ai but kidai jing sisa lili kidai ban bu ya ka do hagi freezer. Ndai ban chubo lingkrang kum to hamada. Ten ring idang consider kata nomor ba kani ka long ba kidang ele nang kong di baplikan rat di small tu ya ka jing rot jing sap ru tingi dang sha ki bakin le tang kato ten rei kam de ka bukun kin sahab ban suki kin hab upgrade di maki kenya raga jong ka kam naka diang jungi ngi pet ni trade kat bat ki ten rei ngi IT suki bakin self regulate bakin pet kin kmi hi raga jong ka kam nang ba ka kwat ki khia jong ki pai ba nong bam kan nong ta ken di Jingwan ni kendu kacunga kalong halor wan pan jingshai habidei wat kacungmi haki kot kubor ba nakaliang ka department kejungki kan sa no yaki tukando boro kibodon ni po ka sorsilong bentuk ya ka sinong mulai kejungi
ba dihapan tak no ya yit yong 100% dihapan tak yit yong no di Ilawan Banpan Singshai na kaliang kajungi hakmat kajungi bat na kaliang kajungi ru ila ya discuss bun ha ge khamtam haba nilai i lingba gilat patai kubor haba gibi yang kini kindak sengi ba na kaliang ka food and safety ba kala patha yang kitu kando ba ki hapan a yang kata ka rong sao rong li mahapan tak yang kita gigit yong nang ni sifmat bat hamidei bat kata ka jinta rong masukwa pan pensyai ni bah nak kaliang di assistant commissioner la pensyai bah hamidei bakarong kadai bitik tang nak mentai tu di ding sando dien ki ba pom ki ba mat ki do kum yo ding sando uba sao borong orange tik kan dei betang nam tau di sendo bandi ya kadok masi te ya kadok siar korong li ya kadok belang nak koi korong nak kalian kejui ila pensyai habi dei berkata kirong amar nga ngala keli i ba kadon se kong ba kitu kando ki hapan aino ya kata karong sao rong li te hindrei nak kalian kejui ila pensyai ba habi dei bakarong kan dei tik tang nam tak ding sendo mo semut Dadai ya kajing dia dok mesti ding jong ding dok san mesti undai bi urong arin sen lani rong sao. Di habi dei ka ding sando jong dok siar kan dei bi ka bali. Di benda dei ka ding sando jong dok belang kan dei bi ka koi ka rong pat. Kenang ba kim dum ya mix. Di hakaju ka poru ngala keli. Habi dei pat kata kajing ta film cinta yit yong bat nak kalian kejung i ilai thu ba hot ngihap ban tha ya gidukan nang ni sakmat ba gihap ta ya kitaki git yong kumbasan ho pasal ai bat nak kalian kejung i hi hakani kesni ke pemta ni wan mani kendu lor kata ke bentahi namar ba kladon kejung ya keren surum seneng lingba kejung bi ketu kala tai kebor menin ba kumnu gidukan do gihap ta ya kitaki git yong kumno ki beriu ki babam do mo kintip ba kado kolong ke babha lada kita yang tak kiyit yong kumno kini isu yang kata kado wat kalong ka ba ba ya ki nong bam do ya ki pat ba kini thiet ya ki do wat kalong ka ba ya ki nong di do ru ke jo ko mo ngim kwa ba kandon ka jing sim kabu na ka benta kinong di do lan ni ki ba di do khamtam ikipat ba ki babam do mo lada ta no da yong kalong ba ha ikipat ba jungi ba kim tip kado kalong ka babhan ka babit ka babyang makin thiet makin bam apo yin tingila keliru nak ka daw ba kimi kini ki barok mo namar ba menswa ngimju yi kini ki jingpatha bakin long kumne bagi hapan le kumne te mentai kelami kensan kini kijing patha nakaliang ka sarkar nakaliang ka food and safety bat kawai ka daw kolong ba ilai thu ba kadon ka PIL na kaliang jong ka kunhun jong kibar celah ka kunhun ngamtip ka kunhun yu kota ban pronounce ngam danang than kata ka Gian Foundation ure ba kala ya ka PIL bat ha kata ka PIL kala don ru kata ka jingtho kabato hideous tuluk mo kabam itanat banpet ya kita kidukan do hideous tuluk kabam itanat banpet ya kita kidukan do kibodon hapo kajala kajungi hapo sor bat hapo kisnong kita ki prepare kam tambe hapo kisnong mulai kajungi kumba pitip pi mo mabun ba kidukan do kidon hapo kisnong mulai kajungi bat ngi kentu kan ba belai kita kibriu ki banabar ya bantukular ya kar komban ya kar kom im kejuni haba pim sunat banpet tenai pet ken mo markani hi kajing ya bamdo ya dedo kar kom im kejungi hangni apo kajela kejungi apo kanut isi bro awai kalalong ado kipor hindai thai mo
kanihi kalade ka culture ka jungi mo tingi skulu mo apat ki bor ki banabar ki sedang ban tuklar habide bat kini ka komban ka jungi ka kom im ka jungi de nila kerpat ya ka food and safety lingba ya assistant commissioner kom mukhim basno ba nai pendik than nai haras than ya kinong dido kamtam kinong dido ibran ko sor ko Kisnong per bat kamtam ginong dido jungi badan ko kisnong mulai nai haras than nai pendik than mar kini hi im kidon ya ka kam ka job bat ka livelihood ka jungki ka dei tang hang ni mo lada pi pendik lada pi haras than kan long ka ba ba ya ki kam dei syo ka ba pendik tang nam tagi nong dido bat kan long ro ka jing pendik lu ya ki babang do tingila kerpa ya i assistant commissioner ba dalong kabala ba imdei ban pha ban pendat yang lani ban penta ik takit yong mo ngilai i hagini ki kindak singi kuladam ba nagalang ka food and safety kala patha ya ki dukan do baro ibran hayo hat kisnong ki thag per konsumsi ki per ba kinsinano mo ya kitu ki furniture ki jungki but arsni lakham gitu kando mulai lakhang arsni gitu kando tang bansna ya gitu kiprim hot ni pedang ya kata ka hygiene ni pedang ya kata ka cleanliness ni pedang ya ka jingkhon ban pitip hiru ba khasi jungi ule khut ba wal ada pi ong pi mention ita hideous tuluk tanah kamta bang pensu ba ya khmat jongno re jongno Tinggal ong ya i food and safety assistant commissioner petlem ya ki diary ru ken mo nakapor sa kapor hatu gitu kimlong hideous tulukan ni iba katno ka jing jabo jong ki diary ki bodon keleng apo store silong ki bodon hayo do ki bodon apes bejar ki bodon atem bijoy ki bodon keleng ki cekak ki baper ni ki sang halang ki lek ban khenra ki lap ya ka jing le si Gibadon hakitu ki diary mo tengilai habidei bakadok le hendaken ni thiet na katukan ni ra si ni sat ni khot ni sasyat ni sabab te haki diary ken ki basyat ang tu mo ka jingle si ka jingjabo ang tu tingasoban kerpa ya ka sarkar bat ya ka food and safety commissioner pa tu nai pendik than nai haras than ginong dido namar ba ya kasalan masiru la penduk lakhang mo lakhang te mentale ki hak bansu thiet da kita ki masi lokal te tolong ka ba ma ya ki ban im hakadi ka kam te lada pi pendik no lada pi haras no ya ki kalok ka basnusi na kalyang kajungi